Veliki pozdrav svima. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas sam odlučio da se predstavim u nekom drugom svjetlu, da izađem iz zone komfora, odnosno iz moje kuhinje, u jednu drugu zonu, malo prijatniju, mada mi kuhinja nije strana, ali evo, momentalno se nalazim u Alanji. Supruga i ja smo iskoristili par slobodnih dana, pa smo došli ovdje na kraći odmor. Odlučio sam da podijelim s vama ovu ljepotu. Grad Alanja nalazi se u Antalijskoj regiji, nekih 120 km od Antalije. Grad sa nekih 200.000 stanovnika, turističko mjesto na Sredozemnom moru. Danas je evo kraj aprila, nekih 26-27 stepeni, ugodno temperatura. Beach klubovi su još uvijek poluprazni, sezona još nije ni počela, ali već se neki kupaju. Ovdje je jako lijepo. Ono tamo u daljini što se vidi, to je stari grad, srednjovjekovni grad Alanja, još iz doba Selđuka. Ako uspijemo ovaj puta, ćemo se gore popeti na stari grad da vam malo pokažem, za one koji nisu bili. One koji jesu, znaju o čemu pričam. Nalazimo se sad blizu centra Alanje. Šetamo uz more. Nemojte zamjeriti ako malo trese, pošto snimam s mobitela. Ovo do sada nisam radio. Moj kamerman je iz opravdanih razloga ostao kod kuće. Evo, ljudi trče. Rekreacija, sport. Malo jači saobraćaj sad posle podne, pošto ljudi idu s posla. Evo nas ispred čuvene Kleopatra plaže u Alanji. Daleko poznata plaža. Ove gondole idu gore ka brijegu gdje se nalazi stari grad Alanja. Evo gore. Park je stvarno prelijep. Obilje fontana, restorana. Kao u bajci. Miriše cvijeće. Sad ćemo do plaže. Evo ta čuvena Kleopatra plaža. Samo da vam kažem da je kraj aprila, a dosta svijet se kupa. Kupača dosta ima. Ova plaža je kilometarska, sve pijesak. Gore na brdu vidite paraglajdere kako se spuštaju.
ovo bude u sezoni puno. Ne možeš naći ležaljke.